Omande. Womba omande ko e. Womba ni gan womba oden omande. Womba ni asene womba oden omande ni otinto chowulu womba oden omande. Yo be afi. Yo wanyeme media ke Ghana onupa ifen womba nyeden nyehunye don manje. Fiake ngene gbi na ejigbi iwulu ke ha joma wobasa ni ko ke joma wobasa joma ni ayiweku jiweku ko ni ye gama na mi etole wale no de won be fen be no wa fe wojoma ke won wele wo hino ni wosa ni wojaje weku ni wojaje ma wale ni chowulu jo keke kun egbe wo no ehin wo hino wele mu don be waka fiake chiche ne wanyenu ke wache ni aite no yache afi na ehu ke monyuma ni enyo ani joma bote ha umomi joma fite weku egbe ana icho na abualo na asalo ebala ke shibesani agbeleshi joma weku chowulu ni yomi ni banye dumoshin nasa abuana nasa wagbeleshi anwe wanake wache komepe wani komepe neshe ni kojo ama lenike san wolo ha boe alo ekebo taseno dando banyo taseno ejo mama nem fiake besani wachi wa benkele ba afi enyo niji 2 years ne wachi wa benkele wayi baba otumo nehu wachi wa benkele neke ene she taflache eshula fi o ekatumi enye ekweje no waka wabo awo na no banye wo to wo here e ba wa ne san ko ni ehani odoko a witness ahawo keke ama kan e momi ba sele fen no je no e waka wa icho ba wo mi yo adromo na imba na akwashon che keje eden oblanyo fio na ka akwashon che wede akwashon che ba bi nu mo mi ni je ejishi e ka shipon fen wonde husu fen mi nko shipon no mi nja shipon ha weku ayo mpamatu ntu a 2 years esa acha mi binu ba bene ya bote tu emi e ka binu na ka obomode wa shima sumoni otagjo mama fen na agbenele hu wo shipon ko e ka densu na ke modensu ese kono kwano chuye ni am no mi wobo ni onye me ke baka pele he wo mi wobo densu na manche ni jijoma he mi fe joma he e habo koni okwe no sa ni ke yo ni inu bele sando ha mi woloko ni chon akeshi lelen o fe mi joma man he manche ni ke sa ke mu efen ni fa ni ke wolo ejen secretary no ba wa mi fiu mu e wolo ne ha ni no ha he wale kegbe ni kun mene joma wabasa wonye homo wa ha himeji ke numoe ke waji ke mami onupa koni ana ke joma wo no woye manche ni ba nye isa wolo ni ha mi hewale ni inyo nke chuona kanichumo nye nka ajekwe regional police headquarters command here amecha wolo amefon ameka ameke chuoni no kamincha no fiake wofon in the watche J-man Ghana ne hey shon even ka blochi me complain ya joma wabasa hewo wabonyomo wa imbechuwa ne jina agba wa ni mi na ke joma enyo no ni chanu enyo ye wolo ni hie na hewo iye na afoni ne achewo fiake ka wonkwe ye Ghana police wolo hie na achewo sani ke bula Ghana police service ni mabo ametwe beni sheje ya ni na womanye manklalo ke meni ehwe yejeme ke mi ni ya no ke o ma mi ha mo ko be na ke me na efe waka meta police wo yi oni da po homo wane kanisha mo pepele abeleji yen kagbe wo ye kusunu wo fi oja ke ya shin ajian fen mi
eteshi ajen femi manye mu enomi man kralo emu enem meni ani na ajen femi mu amenomi no efemi na akpewa yo bele wiemu ekofen ko ni okropon mawo no aketun ni ka shibeni amekeneke wolo ne wonda akeshin akashwani imbishishin we achonmi ni ntawo na we inana shimon sani nke bule aha edake Ghana Police Service ni amamebu woyi ke amebe wobe ni wobe huwe amehu amebe ni wo ke bule inha ame woshani nke ya akpo eno shimon amegma ye wolu emi ake wofe ye wo hyian ami no be wo ke wolu e wo hyian ami no BNG ni okropon hyian wulu ni weku efen ka me wa me no ameba no be mi fe ye hyian ami shimu nke je epo twando manya brawo na acha wasani nke bula ha Ghana Police Service ni ma bo ametwe beni hyeje yan ni na wo manye manklalo kemeni ehwe yejeme kemini ya no ke o ma me ha mo ko be na kemeni efe waka meta palise wo yoni da po homo wane kanisha mo pepele ye abeleji yen kagbe wo ye kusuni wo fi oja ke ya hyan agen afen mi ete hyan agen afen mi manye mu enomi man kralo emu enem meni ani na agen afen mo ma me no mi no efe mi na akpewa yo bele wiemu ekofen ko ni okropon mawo no aketun ni ka shibeni amekeneke wolo ne wonda akeshin akashwani imbishishin we achonmi ni ntawo na we inana shimon sani nke bule aha edake Ghana Police Service ni amamebu woyi ke amebe wobe ni wobe huwe amehu amebe ni wo ke bule inha ame woshani nke ya akpo eno shimon amegma ye wolu emi ake wofe ye wo hyian ami no be wo ke wolu e wo hyian ami no BNG ni okropon hyian wulu ni weku efen ka me wa me no ameba no be mi fe ye hyian ami shimu nke je epo twando manya brawo aka brekum abakoma wo ebe ka twi ama ye nuanu mu nso ati de ye kan se ene ye dakese e de ma joma wo ba sa ye ka joma wo ba sa anka joma ye be siesie edenti na ye be siesie joma beye 11 years ago joma asai ye ni kan de ni ye ni leader bia ye ni ohini ye ni obia nyame adum 2 years muni mabetre konwa so asa kwa ashonche asasera ahwe kronu sa besise na na ahwe dan mu ama metumi krata se afidie eye metumi ema nana no muduane ema joma ekoso tene ye da kese e de man ni ayi e wo joma ha sanka ye di afahye eye joma obasa afahye na mmom ohawo kakraba eno ayetu nsa efremi ko police station regional police station krata mi nsa ko kan eni se ema ye mpiti pepere enko abontin enam ebusuafo mienu bi awomusu akasa ache read 19 yedi obuo ne anidie ema Ghana Police Service einti mi di afahye no ewo me fie mi palace anu mu mi fampie abontin ye mpiti wa abontin rembo ye piti amanananum ye wokropon ye wa fie wo me fie ha wo mu na ebe mo muduane na bibia atumi akoso yeda mu ase ebusua bia mi nsa wom na sabio tafrache asena busua eye nsampi nansu ye besiesie ye mi se ye fie manye eni mi mankralo eni mi secretary sankrofo mi nsan ena wo modi asemno ko regional police so mo pese ye be piti pepre e wo kro no mu ntia eye o mu efrise no na meka se afi ye wa amamra ye di ebro eni abe eni sika eko afie bia mu kire se obi obeso mu bia kire peace e wo ho na natumi epiti e wo fie etibi wo fie ekopiti ya yesa amamre no edi ebro eni abe no eni sika eda so ye de bia ko manya fie ho omasom ye de bia ko manklalo fie wasom ebusuan penny supreme head of family wasom the second in command acting head of family wasom ebusuan foni na asom intimi nim ade a esi ye eni de koye abruma adwene so menimu ade se miwie
nananom duane ma no wie a na nyame ya adom na ade chimia mebisa penifo eni Ghana police efise eya me nwanwasa no pa no awmachi minna mi ambe gina e ma ye hihye niam bibia se de nananom akoma ebeto mo yam me ba ye yesi police service no ebe share mi mama hinfo no e mo matoto bibia yi bibia afre no mo aha ya me fie enti anke ni kwan so bebo ara me fie abetoto me fie ni amase me parki sabio Ghana ha no mo obi a woni fa hodi so ma siesie me fie se na bia me nananom akoma beto mo yam a woni kwan sanka obese no nansu manomu so agoso me wie a mebisa penifo asem no mayima no medamo ase ansana me hini ba be start no o kan asem bi for past years Joma ya bre ya ko ohaw mu ya ko niam ya fa niam bebre mu but ye de nan esi ho enya otwe huhum mo bisa na asem bi enu nti na me pese me yi ano ede ma no so mini ho ni ho Romo ni ho ni ohini ni ho mekonu ya den so di numo kinkankun the first Joma wolom manye mu bisa asem bi efa omudi omuko police station no me be yi na no kakra bi na ya twaso me say manye no Joma nyina obi enim ni nana ena free crow we su na me kinkankun ena me ni mu kasei me papa aye friend ni ayi a oye Joma secretary a ne wanya ne baby ko ne ba ne me na yesi penyifo si obi ni mo obi kire na ejebi wu a ejebi ti ase entumi transi ma nipa ba ku ense ye kro we nananom nyina to omunan sabi gan woke wo ba sa ni won sa se ni abusuafo nya ye ni omu anya na nipa odi mihini ko police station ho no onsu hoye ondru ho nso ye ye komu pa ni nana aye ni maame maame ena every crow we so na me am ni wuka se ni kinkankun the first Joma wolom me papa sa asesu na me ti me fighti ema me right because ukitawa de na se free wonsa wanka sa hwese de tie se Joma ebe fa ni ntuma pa fra na se busuafo ni bi esori tia ye ni hwia ye di be sori ate obia so nananom a mo akira yen a mo ama ya tumi akon agi Joma sa se we a ende yensu ya be ye odihie no sa nananom na beku yeku e di ama yen ti kakra me de yi me nananom ye afie ko afia ya ne bane na wo afi benemi ni efefo fe beni wo fiole ne afi benemi woto wagbaja no to ke no fe no pepepe afi benemi alonte dinko efoko wote e kabafo wote hu yo a ajo afi ne no ni efe hwelemoni ke ha bi ke hoyi ke na bi fe ke nime ke name fe shida yo a fiake Ebeneza eni nyungo ke wo eba hyene wo ye tumi ni won ye homo wo biane no wo ba mo le nakan wo ba mo mi nakan ni mo fe mo ke eka nini na le ye afimi no ke ne ba afi wo hu wo ka ala wo ba to le wo ka di wo ke fe mu wo ke pa wo yi fiake won ye wo pepele ye wo tumi ye sentumi won ye pepele ye sentumi afine kechon ha omoni ebani na woye gbeno no wapitin wo hwan shimon wake nime ye senchu emi wake nime ye pepele ye senchu emi tafra che ka abre kuma bi namba fata wo hi bo eni je he shonshon na me ba manche me wujin eje shonshon ade so ke he ke sanwan ke he wanya wo chefen meni sumo wo ni amenu mi ameha wo ameka wabote senchu emi aka ka woti woyie amehu ambati ameye no wo yesentu emi ake wo mbo bati woye wo kesen fen beba ye
pekpele ye sentu ami wo wie mo field no chida nya ho media field ni ma wieji ganjo ganjo tafra che mabote nomi asene kotopon won pa fa wo yute won pa fa etowo won fo wo ko enkun ke ha omo baby bi ke ha omwen yute wo lehe ni wo chon won pa fa be ni asene twa esafo ke mancheku alo ato mancheku ni ehebamuji no fe no kagbe ashile anme eja ke eshegan samo ke ganowo mo wokpa gan fitemo wokpa asene fitemo wokpa joma fitemo twa no mana brao de mi kanise misra nananom esre gan na panifo yenya gan eye akra nkran hinie na emunyu youth no ya breni mansotwe ye kom bu ye titi ye haha ye nimbe bi akọ eka akra nkran kro imu yesre frinkran ahimfo ebe pie mi ankasa media mu asene kotopon misra nananom ebi mu hyeden mu ade sey nko a se yesi wo hini na sem bi ampo ni wo ho a kwan bi o mefa so ama wakaden mu ana asew ana yi wa afriso penifo bi no wo dwumo mo di wakra no youth no ye ni abreko di atujo mei ye di yeti bebom aremu ye be hwehwem na se joma enya asundwe a asene benya asundwe asene enya asundwe a gan benya asundwe na womo a omuso mu se no ye si joma wobasa na ye goso hwehwem na se ye hu a ye be di hu joma ye danya nananom ase ni de ye hye joma wobasa na ase no ye ni o makasa bebre obi a nyame adom mu ba ye si joma yenye joma langa joma se misramu free abrekuman ebe pre joma kroimu misramu mu be mu hu ntokwa bi mu hu basa bi mu hu so obi kun obi botu obi ye kansa joma nso mu document mu na mu hwe se ya kun ntokwa wo joma kun ni papenda ana ebi nsi ye na mo joma akoye bebi a ye pasunjue ye huju ehyayanum kra ye beyi ama entina obia ye from kobolo bia ma ne bag so a na odi rajoma na ye nye boni saa na ye nye nipa boni nsu saa ye sere youth no ye ni o makasa kroma aju ye ni langard wa ha ye wasafo acheme eni asafo e wa ha bebia se ye kan asafo a na sabio Ghana Police Service anase Ghana na eyo imagine say omo ye langa de bi se asafo ni ho a asafo ache ni ho ye wa asafo ache fo no ehwe omo so edi hwe se kro no mu beti kro no mu beda obi bia bekoso yie e wo kro no mu apart from asafo ache no ye wo shipi onu so control asafo ache me ya tutu sa ni amanyi na nananum ye kita free titi ansa na soja ni police e ba so obi ntumi nji free yensam obi ntumi ye ya safa chefo ene ya safo free yensam omunya langard omu ye yensu ye sojafo omu no mo boye ho ban joma ye ti asundwe mu peso obi be say asundwe afi di asai na fie be ba no die ye pese bi be si biom ye dan nananu masi ma to na filo ya no ati Janum mission le play. Nanasi yabe ni yo ni ba eden sabe ko Nanasi
Tommy ni teko Joma Oshipi no ni wo mancheme bebe kamo wo husu na ake woni bi pi egme wodi ni wona ake ka wo mancheme ke ba mamo wo husu dia ana na kan woni bi enye hye wodi no wo na ake wo mancheme ka asafa cheme ke mamo wo husu dia ana benafi ni woni bi ne lalaji wo woni ni ahye no homowo ake homowo keje brema ni homowo ke magbla mi fio machonye ake ka wote bible mi Joseph beni manche la ake ela okpongo ela chinai ke abele ni Joseph di moni bachon na kan la mo shishin akashi homo baba be koneho shi sani be koneho akebe sani ake ni ato ni benafe ke homo ba homo akaba yiwo ewo nakan lamo ba mi eba mri ake lamoni Joseph yue eba mun pepepe hawo ewo jamo woko homo wo keje ejake homo wo ni enimba ye nakan Joseph lamo ne je shishin ni enimba ameye ni poto college fe amenani ni ameye ni nakan homo hu ne ba me chom nakan homo mi amekegbo no ha wo yo homo wo no mi wo cheme ka woni me koka jejen no ha wo bon homo wo yeli ejake homo wo ka wo ye homo wo ne ke ka ho ni eni na poto na ahwan kolojin wo homo wo ni eni wo yo kolojin yeko kolofen kolo ni yo jelen fen yo ni ka wo ye egbe na ka je chele no ka shuo bola no ni benafe kolojin ni nako ekofen na meneko na meye no hani wo yo homo wo ni wo kekai na kan bia mi hu me ni chon na kan homo mi ni amegbogbo ye no an wo ya go mi hu ni wa ahwan benafe ni wo kekai ame ake afine homo ni yewo afikoko ni ba afine waye ni wana ni npoto homo wo kama wie pie kama wie here fese wo gbo alo me ni ba to gbo ni ba to wo amedwani won ni eni ni shije ni eni ni to mo be ni ntwan ni wi akashin Joseph wo yo please yin awole pabu ni manchela ake ela abele kechinai ni choni le ba je na kan lamo shishin ake homo baba wo jame wo cheme keje am dani wo na ake sani wo ye homo wo shi homo wo je won ni kama ye pie wo cheme ka obakwe wo ye romo komani amameke nungbo yo mpu na mpu ka ke mpu na mpu ame nungbo nu amehe nungbo nu amegbe na me ho ame nu nungbo gbe ejake nungbo hani wo na wo le ake romo hani wo le ake nungbo ke romo ke wo ba ye pepele esake lo woke la lo akafi noni sani woke fe peji lo ni anmla hi na mo ye inshomi loji noni woke yi ni ka wo ye ta wo poto ni wo hwan ka woke wo hwan ka je chele no esani ayo don sani achi no mi ka wo ye homowo na kan gbile ho enu hogba ni mo ka sani wo tashi nyami koko nyami mbie sani nomi aba tashi na aba sa oko nyami ba wie kokele mbie sani okele acha no kele awie no menfe wokoye biblami